Momashni o'kpilib qo'ygan qiz qo'y bu. Al yani apayning turini qaranglar. Ana kim kelyapti ekan? Kim eshikni to'qildatib жатыр? Kim bu? Nyanya. Hozir esitasham, qara tur, men birinchi ko'rib olayin kim ekanini. Tak, esitashamiz kim bu ekan? Nyanya? Nyanyaga esitashamiz. Voy, salamatsizmi? Siz kimsiz? Nyanya. Kiriniz. Anda жатыр bizning bebi. Mana bizning bebi жатыр uxtab. Endi o'si bebiga qaraysiz siz, jaraydimi? Jaraydi. Onda basularni jinab qo'yinglar. Jaraydi, jinab qo'yamiz. Jinab qo'y. Voy, bunda kim keldi tag'i? Kim keldi? Kim keldi? Kuku, kim keldi? Ikkinchi nyanya kelibdi qo'y. Jur, ikkinchi nyanya kiriniz. Kiriniz, balaga qarangizlar. Endi bala жатыр, ana kichkentay. O'si balaga qaraysizlar sizlar. Sütni berasizlar. Soskasini berasizlar. Sosu basularni jinab qo'yinglar. Oy, jinaymiz nyanya. Siz o'si balaga qarang'iz. Ana eshikda tuk deyadir. Tuk dey berasiz bana siz. Tuk dey berasiz bana. Qani ochib qo'y. Jaraydi. Siz balaga qarang'iz. Siz kelib mаған prikaz beryapsiz-ku. Sizning жұмысыңыз balaga qarau. Ana qarash, bizning xozayka bu nyanya emas. Ашындар. Ашамыз. Men ko'tararim. Kim keldi? Kuku. Pasudan jo'q. Siz balaga qarang'iz. Aytpesa bushqa turib qo'yam. Men burushqa turib qo'yasizmi? Sağam nava degan. Shunda jomon nyanyasizlar qo'y. Yaxshi nyanya bo'lsanglar. Nyanyalar buzuq bo'ladi qo'y. Nyanyalar bala qaraydi qana. Voy, urdi. Urib. Ne bo'ldi? Nyanya o'zi. Sen yeyib qolding. Yeyib qoldim. Ana. Bushqa tur. Ayday. Bebingni ochma. Mama, men bir ajim olib ketaman. Voy, молодец. Ana har kim o'zining bebini. Qanday kuchli bebini o'ynatib o'tir. Kim keldi? Kim? Ayım degan kim? Nyanya. Al, nyanya kiriniz. Yayla bo'lib qoldingizmi? Voy, purma. Kiriniz al. Kiriniz siz ayday. Ajima bo'piga qarangizlar. Astada osinday. Sovuq. Qar. Bugun ayım 24 soat nyanya bo'ladi ya. Biz bugun nyanya bo'lamiz. Ayım o'zining inisin qarab-atir. Süt berib-atir. Mamasi saboqqa ketdi. Ya? Bugun bir mamasi, 4 mamasi, 3 mamasi. Nyanyasi bo'ladi. Bunda Ayday, sen apkasi bo'lasizmi? Qaraysinmi? Men mamasin. Sen mamasisinmi? Shuni apkasisin qo'y, apkasi bo'lasin. Men mamasin. Jaraydi. Sanam. Ya, sütini çoğutup berdik. Ana süt berib-atir ayım degan. Ço'tmi? Amaylandir. Ya? Botgan. Bu yo'q. Davay, so'nggisini ishib qo'y. Kichkina qildi, davay.
Dostlar Ayday'dı. Ayday tur. Tur. Lan төсек жинайын десем, Ayday тұрмай жатыр. Tur. Tur Ayday. Ey Ayday. Абайла айым. Мында айым анам. Мында беби жатыр. Сөзге бер қойдық. Ішпен жатқызып, рахаттан ішпен жатыр. Ура! Мен няня бар. Иә, айым 24 сағат няня. Бүгін енді айым мен Айдай кішкентай інілерін қарайды. Тұрыңдар. Давай тұр Айдай төсек жинайық. Öyle düşüp. Тұр Айдай. Айдай. Küçük sözün. Тұрсайшы. Kaş ya? Son bana attım. Давай. Ана бебидің соскасын алып düşі. Ана қаш бебидің соскасын алып düşі. Қаш. Қаш. Çok küçüğünde şey. Давай айым жина. Nene var. Янкалар жинайды ғой? Ha? Янкалар жинайды. Küçük. Mama. Nana. Алдына сал соскасын. Аха. Жай. Манежге жатқызып қойдық. Ішпен жатыр бебеміз. Al bu sigimiz nyanya var. Няня айым. Сәлем. Ayda apşısı. Bana da dostlar. Жатыр. O bizde bebeğimiz. Бөпеміз, е? O bizde sizlerge biz eğitimimiz nyanya. Айымға бөпе керек болып жүр екен. Ha? Саған бөпе керек па? Айдай, тиме. Оппа. Қазір Бұл biz соскасын салып жатыр. Ана қараңдар. Соскасын беріп жатырмыз. biz dönme dursan nyanya. Жарайды, няня болыңдар. Al siz soru benzer. Biz dönme dursak biz nyanya bolamız. Hadi yancak bu benim zormuşak. Тыныш, жай, қызым. Ой, бұрмай. Болды, ей. Жатыр ғой, оған тимеңдер. Мамасын ұрып жатыр. Не болды? Айдай. Шуға да үйренді ол мама. Fakat nyanya bolamız. Айдай, ұрма маманы. Ayda sadece kaldı. Ренжіп қалды ма? Ма бебейінді құшақта. Айба. Ayda sadece kaldı.